طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Lumatun kita niyo pangadjian ha ulumul Quran in unwan al-Makki wal-Madani. Nakana to silima bain asbabun nuzul. Imbihaon yung pangadjiun na to al-Makki wal-Madani. Unang pagtakon si mga ulama, Makki iban sin Madani. Naam. In pangadjian ini, kima siya dakula atau akan malaggo space haamu in ulumul Quran. In ilmu Makki iban sin Madani. Magpakarungog kita niyo ha mga ulama, law na yung suray ni Makkiyah atau law niya ayat Makkiyah atau suratun Madaniyah. Naam, unin hatin niya. Muna al-Makki hatin niya ha Makkah. Al-Makki hatin niya ha Makkah. Al-Madani nisba ila al-Madinah hatin niya ha Madinah. Ha Makkah iban ha Madinah. Naam. Yung mga ulama, ipagtukila nila law nila in ayati ni law niya ni maug ha Makkah. Makkah siya. At law niya in ayati ni Madaniyah ha Madinah siya. Nah. Uning pagyanon nila Makki, iban uning pagtakon Madani. Aun to papanaw sin mga ulama hatungod sin Makki ban sin Madani. Naam. Muna in kamatauran ding ha mga ulama in agi nila amun niya sulat ko. In pagtakon law niya Makki ayat Makkiyah ma nazala qabla al-hijrah. Kataan sin ayat ni maug before sin paghijrah, in pagtag kanya ayat Makkiyah. In pagtag kanya ayat Makkiyah. Naam. In katani sablong niya ayat ni maug puas na sin hijrah ha Madina na, in pagtag nila ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah. Amot to in papanawsin kamatauran. Atin lang pagtag nila sin Makki, kataan sin ayat ni maug qabla al-hijrah, before sin paghijrah, Makki yung pagtag kataan. In pagtag nila sin ayat ni maug puas na sin paghijrah, Madaniyah. Misan pa siya ni maug ha Makkah. May sin mga ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ni maugin ayat, al-yawma akmaltu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. In ayatin ni maug ha Makkah paghadjian ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, sumagawa puas na sin hijrah. Amun uwi nila, pagsud nila harap pa Makkah nagbalik. Uning pagtag sin mga ulama amun madhhab nila bihaini ha ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum Makki atau Madani? Madani, sabab mayta ni maug siya puas na sin paghijrah. Ang pangasumurayin doon, uning pagtag nila sin ni maug haut sin Makkah iban sin Madinah. Amin mga sila ini, amin lang nila in qabla al-hijrah in pagtag Makkiyah, in ba'da al-hijrah in pagtag Madaniyah. Tayyibin ni maug haut, uning pagtag nila, in pagtag nila masi-masiin siya Makkiyah, kaya agad nila pa Makki. In haut ni maug siya pa
in amuin ni maughaut si Makkah iban si Madina hapapanaw sin panagnani ni pia urul nila na paamuin Makkiyah. Naam. Nasabot kaya riwayat lain kan Yahya ibn Salam inagisin Yahya ibn Salam law niya ma nazala bi Makkah wa ma nazala fi tariq al-Madinah قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني. يا رواية كان يحيى ابن سلام أتين بيتا كتان سن آيات نماؤg حمكة sambil haran niya na wala pa nakapag-hijra si Mampay pa Madina impagtaglong niya Makki. Ingkatani sa blong niya sin ayat ni maug Hamadina na puwas na sin paghijra misan pa siya nakakuha na rin Hamadina wang puwas na sin hijra impagtag kaniya Madaniya. Tay. Tamam? Tay. Mali kita paamuin papanawsin kay bala. Kaya manan mga ulama law nila in Makki ma nazala bi Makkah walau ba'da al-hijrah. Adapun long ni Madani ma nazala fil Madinah. Apapanaw hikarwalaw nila in Makki kanila katan sin ayat ni maugha Makkah. Misan papuas na sin paghijra bang siya ni maugha Makkah Makki rin pagtag nila. Tamam? Atin na lang consider nila rin doon uno imbis na tampat. Ang paingkain na imbista, dahil nga paghijra. Ang painhikarwa yaon imbista nila, tampat. Basta siya ni maug. Bang siya ni maug na, hamakka, misan pa siya puwas na sin paghijra, Makki na yung pagtag nila. Ayat Makkiya. Ingkatani sabsin ni maug Hamadina. Hamadina, tamam, impagtag kanila Madani. Impagtag kanila Madani, bang siya ni maug Hamadina. Amating papanaw sin hikarwa. Naam. Sumakawa inahinang sukkal sin papanaw hikarwa na nang problema sin papanaw hikarwa wayroon haot nila. Pasalngianan nila ng Makkah katansin ni Mawga Makkah Makki. Katansin ni Mawga Madina Madani. Tayyibin haot in harwa sin Makkah, ni maugha Arafah, in ni maugha Mina, in ni maugha kuha na sin Madina, wala yung pagtag niyo. Ang problema sila, sabab sin, naam, wala nila tuwis. Sababing consider nila sa Makkah, iban sin Madina. Ang kanda na hinang, biya sukkal hamadhab hikarwa, inasabutad. Naam. In madhab hikatu, hatungod sin Makki, iban sin Madani, law nila, المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. إن مكي لونيا أموين كتان سن خطاب أموين نماؤغ خطاب إن خطاب أموين أدرس patudyo. Kataan lang niya sin ayat, intiyudyo tao Makkah, Makkim pagkan. In katani sab sin ayat, intiyudyo tao Madina, in pagtaglong na sin ayat bihadto, Madani. Naam. In pagtaglong na sin bihadto, Madani. Sumakawa, in hikatuwi ni damikyan, criticize na isab sin mga ulama, sa babalaw niya, piyakiput niyo, in mga kaayat-ayat. Naam. Sabab mataod ni maog ayat, bukunin i-adresan tao Makkah, bukun day sabihin i-adresan tao Madina. Naunuhon mo na ayat mataod, bukun siya khitab pa Makkah, bukun day sab siya khitab pa tao Madina. Naam. Ang kanda, lausin mga ulama, in madhabi katuyaw makiput, labing kiput niya rin sin hikarwa. In hikarwa isab, nagproblema sila sa babsin, aun mga ayat ni maog ha mga Muzdalifa, ha mga Arafa, nabukon ha Makkah sin ha Madina. Ang kanda, kamatawran din ha mga ulama, in papanaw nila mo in day hindi ha panagnan. Katan sin ayat ni maog, before sin hijrah, qabla al-hijrah,
matag siya Makkiya. Kataan sin ayat ni maug puas na sin hijrah, misan pa siya Makka na, bang puas na siya hijrah, Madaniya impagtagan. Mafhum? Mafhumin amuin madhahib al-thalatha tungod si Makki ban si Madani? Koy. طيب mari kita pa ahamiyatu ilmi al-Makki wal Madani. Unin kahalgaan sin makaingat kau sin Makki ban Madani. Unin biya mga karahan hadto. Bang mukaingatan ninyo Makki, inyaun Madani, unin karahan niya. Dua parakala. Muna-muna yu'inu ad-darisa على معرفة تاريخ التشريع. Ang kau makaingat sin Makki, iban sin Madani. Naam. Kaingatan mo rin doon in tarikh at-tashri' in waktu kasyara' kanya. Kaingatan mo in waktu sin pagsyara'. Naam, kaingatan mo lang mo ini ni maug siyara si habiya ini masa. Ini nilaw mo nakauna ring hayad to. Naam, ini nilaw mo ni maug siya haamu in tampat biha ini dahin doon siyara inambok parakala yaw. Hasarab yan, makaingat kau sin bang uno yung paunahon mo dahin hakata. Naam, naman kau makaingat sin Makki iban sin Madani, makaingat kau sin tarikh at-tashri', hati sin tarikh at-tashri' zaman pagsara sinamuin uno-uno na parakala yun. Naam. Ang kanday man nakauna yan to, lialago nila to din tao makaingat sin Makki man sin Madani. Sambil aun ding mga ulama imian, di manjari. Manapsir sin Quran in manu siya di maingat sin Makki man sin Madani. Naam. Di manjari long sin kaibanan tumapsir sin Quran in di makaingat sin Makki iban sin Madani. Hangkan dalong sin Abdullah ibn Mas'ud long niya walladhi la ilaha illa ghayruh, sapahan ko long niya Tuhan amin wayrun sa kutunya ma min kitabillahi ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت. لو سن عبد الله بن مسعود ويرون لون آية هلوم سن قرآن بang bukun kaingatan ko bang haunu siya timurun iban wayroon ayat halom sing Quran bang bukun kaingatan ko bang isin tiurunan niya tinya kaingatan ni Makki iban sin Madani. نعم. دمكن أيوب السختياني سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن أو نمبو قسوك نغسو كان عكرمة بانهون نما نلوسن عكرمة قال نزلت في سفح ذلك الجبل تمرون سيالون يريدتها أمو إن هپنتو كان سنبود يدتلونيا وأشار إلى سلع akhrajahu Abu Nuaim ang panatiyudlo imbud sala' Madina dito lang na ni maug at ini mga sila nakauna marayaw yung pamaham nila ha ilmu Makki iban si Madani sabab bang kau makaingat na makaingat kau sin masa kapag syara iban kana og sin ayat yaon. Naam, in hikarwan niya mangkita maingat ha ilmu Makki wal Madani yu'rafu min khilalihima an-nasikh wal mansukh. Kaingatan mo, dahil ha ilmu sin Makki ban Madani, bang hisyun nasikh, hisyun mansukh. In nasikh, amuin nakauba. In mansukh, amuin nauba. Aun halom sin Quran, mga ayat na mansukh na. Biasin mga ayat, halom sin Quran, idha zanaya al-shaykhu wal-shaykhatu, idha zanaya, fajlidu kulla wahidin, farjumuhum al-battah, jazaan bima kasaba nakalan min Allah. In tagapaghula usog iban simbaba ibang magzina rajaman niyo
In ayat yadto bakas pagbasahon thumma nusikh, naig, nauba. Sa in hukuman niya masi-masi. Naon niyang mga ayat, naubain hukuman niya unda biyabasa. May mga ayat amo in i'idda simbabai bang mabalo. In tagna ni maog, in idda nila hang katahon jukop. Mahulin ni maog na sabi ng buk ayat, iubain hukuman niya to. Na may taisin imbabai nabalo, in idda niya 4 bulan iban sinang puadlaw rakuman. Diyan din ko makaingat sin nasikh wal mansukh. So imo kaingatanin Makki wal Madani. Bang ko makaingatin yaon hamak ka ni maog, kaingatan mo amo yaunin nauba. Bangin yaon habuk ni maog Madina, kaingatan mo amo yaunin nanguba sa mabsay naulihan. Tamam? Naam. Idan, in kapaiddahan sin makaingat kita sin Makki ban sin Madani, muna maingat kita tarikhut tashri', hikaruan niya, kaingatan mo in nasikh iban sin mansukh. Mafhum? Bangunin nasikh amuin nanguba, in mansukh amuin nauba. طيب. الآن كيف نعرف المكي والمدني؟ بهذه كإنغتا. بهذه كإنغتا إن يؤن مدني إن يؤن مكي. إن يؤن تمرون مكة إن يؤن تمرون مدينة. دوا إن دان كإنغتا مسيا. Muna samaan hikaruan ya qiyasan. Tamam? Muna sama'i. In hatisin sama' ay bima'na amu in niyakal riwayat sim mga sahaba daing ha Rasulullah niyakal nila ibang kiyabayta sim mga sahaba in ayatin timurun daing di. Bangkiyabayta sin mga sahaba. In ayatin timurun daindi. Daindi to kapahaman mo in siya ni maog hatampat bihain ilabay ring hasama. Daing hariwayat kiyabayta sin mga sahaba. Biasin biyad din. Biasin nasabot ko kaina. Hawak to na asubo in Abdullah ibn Mas'ud. Banghaw ni maugin ayat bihain ni. Unin jawab niya, laung niya wayroon ayat bang bukun kaingatan ko bang siya tampat ni maug. At tawakan bang hisyuhin, tawa mo in niya ukan niya. Damit kan riwayat kaina. Amun na asubuin Ikrimah, bang ni maugin ayatin ityudlo niya, laung niya rin dito hatas simbud sinsala. Biya di rin kaingat mo sin ni maug hatas simbud sinsala, ang tariq riwayat. Dahil hariwayat, sin mga ulama. At tawaring ha, biya sin mga ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Naasubo in Umar radiyallahu an sin Yahudi. Banghaw ni maugin ayatin ni. Unsa to min qissa, baitan siya sin Umar ni maug siya long niya. Haadlaw Arafa. Hataasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha Arafa. Adlaw Jumaat timitindugin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Arafa ritulaw niya ni maugin ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Biadin kaingat mo sininyaon ni maug din dito ang tariq as-sama'. Tamam? Ma ma'na as-sama' ay bima'na niyaqal kato sim mga sahaba biitaan kita niyo sindayn di isya ni maug in ayatin. Tamam? Naam. Mafhum insyaallah ang panagnaan? Mafhum? As-sama'. Tayyib, unuin hikarwadan, hikaingat ta sin Makki iban sin Madani. Naam. Indan hikarwa hikaingat mo sin Makki iban sin Madani عن طريق القياس عن طريق القياس إن هاتس قياس أمو إن قياس سن mga علماء بمعنى يورل سن mga علماء hambuk mga ayat يورل nila استقراء يورل سن mga علماء hambuk mga ayat ang panila piagpaanggil-anggil piangadji in mga sifat-sifatan ng pakitabitaan in bihainin Madani bihainin Makki. Naam. Dilan takamu pamahan sin qiyas. In kataan sin ayat. Kataan ayat. Alam sin Quran. Tiagnaan siya sin ya ayyuhan nas. Tiagnaan siya sin uno. Ya ayyuhan nas. Misan kau di na umatod patafsir. Lang min ayat yan Makkiyah. Kataan sin ayat tabihu tiagnaan siya sin ya ayyuhan nas uno siya
makkiyah. Melainkan, tabihu, melainkan dua ayat halum sin suratul Baqarah. Dua ayat halum sin suratul Baqarah. Ya ayyuhan nas sumagawa madani siya. Balikan ko. Kataan sin ayat yukab siya, ya ayyuhan nas in siya makkiyah. Melainkan dua ayat halum sin Quran suratul Baqarah, ya ayyuhan nas sumagawa madaniyah siya. Unin ayat yan. Ayat kauhantag isa suratul Baqarah. Farman sin Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. In ayat yan, ya ayyuhan nas, suratul Baqarah, sumagawa in siya madaniyah. Madaniyah. Exempted din yan to. Tamam? In hikarwa ayah, suratul Baqarah damikyan, ayat hanggatus ka'numan tagwalu. Ayat hanggatus ka'numan tagwalu. Farman sin Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kulu mimma fil ardi. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Suratul Baqarah. Tiyagnaan siya sin ya ayyuhan nas, sumagawa in siya madaniyun bilittifaq. Puasin dua ini. Kataan sin ya ayyuhan nas, unus siya makkiyah. Nah. Qiyas, ha? Tayyib. Kataan isab sin ya ayyuhal ladhina amanu. Kataan sin ayat yukab ya ayyuhal ladhina amanu, in siya madani. In siya madani. Kataan halom sin Quran. Melainkan upat ayat wala siya nakaagam. Suratul Nisa, farman sin Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Damikyan, wa iyasha yudhhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Panagnaan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, suratul Nisa. Iuqab siya, ya ayyuhan nas. Bang paamuhun haqiyas, inya ayyuhan nas unusya. Makki atau madani? Makki. Sumagawa dahin di insya madani. Tabiho. Insya dahin di madani. In hikarwa, iyasha yudhhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Ayyuhan nas. Haqiyas bang muakharun niya ayyuhan nas unusya. Makki atau madani? Makki. Sumagawa dahin di madani. In ayat hikatu, ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq. Ya ayyuhan nas. In dahin di madani. Isan pa siya, ya ayyuhan nas. In hikaupat, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhan. Suratu An-Nisa damikyan, dahin di in ayat ini madani bukun siya makki. Pagpuasin upat yan, Suratul Nisa, iban sin dua, kaina nasabut kwa Suratul Baqarah, in qiyas, in katan sin ya ayyuhal ladhina amanu madani, in katan sin ya ayyuhan nas, in siya makki. Hada huwal qiyas. Tumtumon mo sadjao mo yan. Iban sin mga exempted na sabut ko kaina kayo. Tamam? Tayyip. بيدين كاينات مو عن طريق القياس استقراء تتبع العلماء يرول سين mga ulama buk kambuk ay bihi kalwa katan sin surah tiagnaan sin huruf muqatta'a una man huruf muqatta'a amin mga huruf nagka amuin nagkaguta-guta huruf hamim alif lam mim ain sin qaf huruf muqatta'a kataan sin surah huruf muqatta'in panagnaan niya makkiyah malain kanin Zahrawain uning Zahrawain siya makaingat sin Zahrawain surah Zahrawain amunain Baqarah iban sin Ali Imran in Baqarah iban sin Ali Imran madani tiagnan niya alif lam mim huruf muqatta'a naam wala siya exempted siya ring amu in nasabot ko kayo. Puasin Zahrawain, Baqarah iban sin Ali Imran,
ingkatan tiagnaan sin huruf muqatta'a uno siya makkiyah. Insiya makkiyah. Toy. Naam. Inhikatu pangindanan mo. Kullu suratin fiha kalla fahiya makkiyah. Kataan sin surah. Aun dain doon kalla. Biasin biad din. Kalla, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bang aun kalla sin surah yan, pero nga na yung mata mo yung surah yan makkiyah. Pero nga na. Bulatan man siya magbing. Magmula kawang mo pipirong sadya. Bulatan man magbing. Tamam? Ini kaupat. Kullu suratin Naam, fiha dhikru Adam wa Iblis. Kataan sin surah. Nasabot dain doon na bangkilin kissahi Adam iban hi Iblis makkiyah. Malainkan in Baqarah madaniyah. Illa al-Baqarah. Mutangin nyo, illa al-Baqarah. Nasabot doon in kissa sin Adam iban sin Iblis. Ha Baqarah sa in siya madaniyah. Puasin yan to, kataan sin surah, nasabot in kisah Iblis. Adam iban sin Iblis, makkiyah. Makkah. Ay bima'na ni maug siya qabla al-hijrah. Ni maug siya qabla al-hijrah. Inhi kalima. Kataan sin surah. Fiha faridatun aw haddun. Faridatun aw haddun fahiya madaniyah. Kataan sin ayat aun kalima had atawa faridah. Tilka hududullah. Atau faridatan min Allah. Basta aun surah nasambutin faridah atawa hudud law min surah yan madaniyah. Tabi. Tamam? Inhi kaunum kataan sin surah fiha dhikrul munafiqin. Masabutin munafiqin law min surah yan madaniyah. Malainkan hasuratul ankabut nasabutin munafiqin in ankabut makkiyah. Ilang pangindanan na to. Biadin hikaingat ta sin makki man madani panagnan unin dan hikaingat ta as-sama'. Bangkiyabay ta sin sahaba. Kaya riwayat. Indan hikarwa, biadin kaingat ta ino makki man sin madani bil istiqra wal qiyas. In istiqra amun yurul hambuk sin mga ulama. Amuna unin nahi ng result. Kataan sin ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhan nas, huruf muqatta'a, aun kalla, dhikr Adam iban Iblis, aun farida atawa had, tawa nasabutin munafiqin, kaingatan mo na magtuy, bangunin hinangon. Ino-no? Yaun na kataan. Tamam? Naam. Masawa natin insyaAllah. Makkiyah. Malainkan ankabut makkiyah siya. Naam. Toy. Lumaton kita mari pa simat. Insimat jama' sinsimah. Inhati sinsimah as-sifah al-lazimah. Amun sifat. Aun yan papatah sin Quran Makki. At iniaturun mo sadya, mangkumakawas sa ayat, aun sifat sin Makkiya, mga ayat Makkiya, kaingatan mo magtuloy. Mga topic loon niya. Isang ko rin na maglaga mga kitab tafsir, bang mukamakan yung sifat ini makayan ko magtuloy lang mo ini Makkiya. Tamam? Poy. Muna. In sima, sifat sin Quranil Makki, mga ayat Makkiyah,
تقرير أصول العقيدة العقائد الإيمانية نعم بدعوة الخلق إلى توحيد الله. Bangkaw makita surah ayah yuqarrir bima'na piyasti dain doon in iman panauhid pa Tuhan Rabbul Alamin impiagbisarahan pagpasti sin pakaradyaan pagtuhan pag-aqida law mo in ayat yan makkiyah. Kamawmuhan law mo makkiyah. Labi luwa nuwang magkasabot in mga adlaw akhirat in mga tungbas halaw sulga narka kamawmuhan ono yan makkiyah. Ayat mataud. Ilan ta kamo ayat misal ang mga biyad to. Naam. Isinfarman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul qasas makkiyah. Farman sin Allah ta'ala wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Ibanin Tuhan mo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'lam makaingat ma tukinnu suduruhum. Bangunin kaya kaddam halom sin pangatayan nila. Bangunin kaya kaddam sin pangatayan nila. Kaingatan sin Tuhan mo. Naam, wa ma yu'linun iman bangunin kaya tatampal nila hawa kaingatan da sin Tuhan. Wa huwa Allah la ilaha illahu. Siyanin Allah Ta'ala. Wayron mapatut sumbahun bang bukun siya. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Kanin pupudjihan, haunahan iban sin haulihan, dunya iban akhirah. Walahul hukmu wa ilayhi turja'un. Iban siya in amuin lang tamang huhukom, iban harap madtukan niya magbinging katan. Qul ara'aytum in ja'ala alaykumul layla sarmadan. Pamungan kanila ya Muhammad. Yan din na baha. Banghinang nasintuhan Rabbul Alaminin dum na sadya. Wayron na adlaw. Isin magda ka to palita ilaw. Isin dimil ka to palitan ilaw. Banghinang in kataan dum na sadya wayron na adlaw. Naam. Man ilahun ghayrullah ya'tikum bi dhiya. Isin Tuhan dimihil kaniyo sawa. Ha? Mga munhinang nasadya tigidlo min kataan. Pakitabitan sin Allah Ta'ala. Qul ara'aytum in ja'ala alaykum an-nahara sarmadan. Pamungan kanila ya Muhammad. Biaddi ni sabang hinang na kanila adlaw na sadya katan. Adlaw na sadya wayron na rum. Naam ila yaumil qiyamah man ilahun ghayrullah. Isin Tuhan dukaing daing Allah Ta'ala. Ya'tikum bilayl taskununa fihi afala tubsirun. Isin dimihil kanyo tigidlum sindum amoy mahinang sabab makahali-hali ko rin doon. Isin. Aming mga ayat biha ini pag-i'tiqad prubo ni na mo yung pagtauhid patuhan Rabbul Alamin sipat yan sin ayat Makki. Ayat mataud. Biasin mga ayat sa suratu Qaf. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wala ka sila himangad pataas sin langit. Bang biad din lingkat sin pagpapanjari na mo sin langit wayroon tukunya ma laha min furuj wayroon biya mga amuin na unubay ni. Wayroon sipak-sipak niya, wayroon biya lungag kakitaan mo malingkat na kuman. Naam. Wal arda madadnaha. Piatag na mo lang nin lupa. Wa alqayna fiha rawasi. Biutangan na mo siya pasok. Amo na yung bud, mahugot, foundation sin lupa. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Piagwaan na mo rin hakatan. Panghianom, bungang kahoy. Yung mga ayat biha ini. Misan mo rin na pariksaon magtuba kitab tafsir. Sipat yan sin amuin ayat Makkiyah. Sifat sin ayat Makki. Naam. In hikarwa sima sin Quran al-Makki al-hamlatu ala ash-shirk wal-wathaniyah wal-ilhad wal-dahriyah wa iqamati al-hujaj wal-barahin ad-damigha ala butlan aqaidihim az-za'ighah. Dengan mga sifat sin ayat al-Makkiyah al-hamla. In hamla ini biya atakun niya in pagsyirik, iban sin wathaniya, iban na sinamu in pagsumba, wathan, pagsumba mga barhala, iban sin mga dahriya, min mga taong nag-iyan, in kitay nilong niya, lan niya punda kita sin masa, mang kita mapatay na, way na. Amuin kataan sin ayat, amuin yahmil, iban sin yarud ala haula, amuin iyatak sin ayat, yun yung mga biyat, tupikilan, lang mo ayat, in iyan ayat ulo, Makkiyah.
Biasin biyad din. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Wahai kamu mga manusia. Asal sadya ya ayyuhan nas, uno na yung pangilahan ta. Makiya na magtuy. Duriba mathal, dihilan kamu upamahan sa bandingan, fastami'u, dungog kamu marayaw, haamuin sa bandingan ini. Innal ladhina tad'una min dunillah, lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Ingkataan simpya ngayuan nyo yan, barhala, mga kanakuraan, katantan, sultan, di misan makahinang amuin dhubab, pikot. O makahinang pikot? Way makahinang pikot, yung barhala, abud, amuin kahuisyong ba yun, araik, makahinang sila pikot. Di, may kan pikot sibi-sibi. Wa iyaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da'ufa at-talib wal matlub. Bang aun kaon sin pikot na yung kanila, di nila na makamagbing. Di na sila makahinang pikot. Bang aun kaon sin pikot na yung kanila, mga pagkaon makasin pikot. Di nila na makamagbing. Sabing pikot, bang siya kumaon sup-supon niya. Way ron ipon sin pikot. Way. Kita niyo, bang aun mga pikot, kita mo yan, bang aun wakto. Way ron ipon sin pikot. Mag-ulusad niya siya, magsup-sup niya. Na bang pag natong nisup-supon niya magtuy, nasop-sop niya rin na makasintaw magbing. Ang kandalong sin Quran, da'ufa at-talib wal matlub. Malamay na ngayon, iban simpya ngayuan. Aming mga sila magsusumba, barhala, ibang mga manus. Hada min simat al-ayat al-makkiyah. Tayyib. Ayat mataon. Naam. Dahil nga mga sipat niya, al-istidlal bidalail al-anfus wal akwan. Aming mga ayat, usanun niya hipagdalil hakudrat sintuhan, inamuin ginhawabaran mo, iban sin kaun, mga dunya, iban sin mga langit katantan. Ayat, sipat yan sin mga ayat makkiyah. Naam. May sin mga ayat halom sin Quran, alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard, wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah, wa minan nasi man yujadilu fi Allah bighayri ilmin wala huda wala kitabun munir. Wala kitabin munir. Naam. Demikian dahil mga sifat sin Quran Makki, al-i'tina bil qasas. Amun hiya halgaan ni mga kisah. Kisah mataod mga kisah, magkasabot niya kisah sin mga kanabihan, iban sin mga tao nila. Naam, mangko makita kamatauran kisah sin mga kanabihan, iban sin mga tao nila, law mun ayat yan ayat makkiyah. Demikian syarhu usul al-akhlaq. Inday nga mga sifat sin ayat makkiyah, lilayun nin puunan sin akhlaq, pangaddatan. Labi luwa ni namin mga pangaddatan marayaw, im mga pagmaas, im mga pagsumad ja patao, hindi magtakabbur. Lang mo sifat yan sin makkiyah. Di sin ayat sin Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kaya wajib sin tuhan Rabbul Alamin, hindi ka mo manjari magsakuto patuhan, iban pagparayaw ka mo parwamaas niyo. نعم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Manglumaas nin duwa maas, matawhang katawrain kanila, ayaw ko mamuong uf, amo yung biya maghingasun ka, parungog mo kanila, di manjari. Wa qul lahuma qawlan karima, pamungkaw kanila, singkabtangan lam malambot. Wakhfid lahuma janaha dhul, pagpatiwawa kaw kanila. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Panginduha akaw, ya Allah, kaulungi sila. Biasin ulong nila kako, waktu ako siwi-siwi pa. Naam. Sambil pa ayat mataod. Amuin lilay, inamuin puunan, gamot simpangaddatan marayaw. Bang naglilay na simbihan, long mo iniyan, makkiyah. Tamam? Pilain taod sin simat sin Quran al-Makki? 5. تقرير أصول العقائد الإيمانية، الحملة على الشرك والوثنية والدهرية، الاستدلال بدلائل الأنفس والأكوان، الاعتناء بالقصص، شرح أصول الأخلاق. إن مدني أنيس بن سمات سن قرآن مدني أمن يد تسبت كان papata sin ayat madaniyah bayanu juz'iyat at-tashri', may magpatampal sin juz'iyat
patampalon niya yung juz'iyat. Hati sin juz'iyat, amo yung mga juz'iyat, ini amo yung biya mga tafasil. Ano tayong tafasil ini? Amo yung biya salassayantud sin mga ibada. Mga sambahayang, mga hukuman sin sambahayang, pagzaka, naam lilayon niya tuod madtubihan, naam bang maglilay na sin mga ayat, sin mga ibadat bihad, tulong mo iniyan madaniya. Iniyan madaniya. Mga magsabot hukuman talak, hukuman nikah, hukuman sin rada, pagpaduro, iniyan katan, long mo papatayan sin amuin ayat madaniya. Damit yan dahil mga papata nila. Da'watu ahlil kitab. Mga amoy magkasabot aming pagda'wa pa mga ahlul kitab. Yahud, iban sin Nasar. Biasin ayat sin Allah Ta'ala, ma kana Ibrahimu Yahudiyan, wala Nasraniyan, walakin kana Hanifan Muslima, wa ma kana minal musyrikin. Bukunin kaulan Ibrahim, Nabi Ibrahim, Yahudi, kunay sab Nasrani, sumagawain siya Muslim mabuntol. Nangan pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In ayat yan ayat uno, Madaniyah. Naam, in ayat yan ayat Madaniyah. Biasin ayat hambuk, ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. يا kamu mga ahlul kitab, Yahudi wa Nasarani. Kamu magdiscuss kan Ibrahim, imian kamu Yahudi, long sin kayo Nasarani. Sinwayroon pamisan ni maugin Taurat, man sin Injil, bukun siya Yahudi, bukun siya Nasarani. Tamam? Ayat Madaniyah. Dahil mga papata, sin ayat Madaniyah, wasful munafiqin, wa kashfu fadaihihim, mga mo'y magsipat na, sin mga munafiq, iban sin bukisan in amuin kahayban sin mga munafiq, long mo in ayat yan, ayat Madaniyah. In hikaupat, bayanu ahkamil alaqatil khassa bainal umamil islamiyati wa ghayriha. Bang magkasabutin mga hukuman, hatungod sin parsugpatan sin hula, iban sin hula, alaqa ini parsugpatan, sin Muslim, ummat Islam, iban sin kaybanan ummah, bang magsambot na sin hukuman yan, long mo in ayat yan, Madaniyah. In ayat yan, Madani. Pila yung taod sin simat sin Madani? Upa. In simat sin Makki, 5. Tayyib. Bihaun ha uslub. Unay sabing papata ha uslub. Wala ko nasiulat kanyo. Sabab sin, wayron nasarangan. Sinamoy yung pagkukuanan ta. Unoy uslub, simat, papata sin uslubin. Uslubin ay hantang pagbisara sin amuin Makki. Uslub sin Makki, kamumuhanin Makkiya kasira. Hawpo yung mga ayat niya. In kamatauran, kasira in ayat niya, iban sin surah niya. Hawpo. Naam. In hikaruan niya, kathratul fawasil al-Qur'aniyah. Matawlin amuin ut-ut niya. Kathratul fawasil. In hikatu niya, kathratu uslubi ta'kid. Matawd to din namin biya, sabunnal tuod. Mattan, pasti. Uslub yan sin, pangilahan mo uslub sin, Makkiyah. Naam. Tamam? Ammen uslub sin Madani, kamawmuhan sin Madani mahaba. Kamawmuhan sin Madani mahaba. Biya sin mga Baqarah, Ali Imran, mahaba. Long mo insiya, Madani. Naam. Iban kamawmuhanin Madani, tasluku sabilal hudu wallin fil uslub. Kamawmuhanin Madani, ayat biya mahanunot, bukun makasla. Bukun biya sin ayat Makkiyah, biya makusugin amuin biya. Kwan sadya biya madto. Amuin makusugin amuin biya mga amuin bisara. Makaslaon wakto. Ampay Madani, biya sihadi. Amuatin uslub, papatasin Madani, ibang ha uslub. Naam. Namura-murahan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Nauwos na tuin, bahath, atungod sin Makki, iban sin Madani. Tumtuman niyo, in makaingat sin Makki, iban sin Madani, daing pahazaman sin mga sahaba, piagbabantog nila, in tao makaingat ay. Hindi makaingat, long sin kaywanan, wayroon kapatot niya manapsir sin Qur'an. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.